Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponikta. Haraghat ahavar to moncharting ke theke jab ajok ke ongdung hemrit kana hokpon. Lason si haraghat ahavar chitini phai kre troxiani ajopor phai kreisira achirem apor malom. To moncharting ke jab ahir kang tangrak ajok uttor borbil chiru ronghang arong kedu. Doner kep ahem to moncharting ke japon na hokpon lu. Anparta thetan tan atheng pi arong sitami bangso ato moncharting ke japen na hokpon lu. Lapen bangso ato moncharting ke japen ajok haraghat ahavar meri hing ami anujok ari anta penang an kana hokpon dulu. গম পায় অতি দুখৰ এটা বিষয় যোৱাকালি নিশা আজি ধুমুহা আহিলে এই ধুমুহাৰ ফলত আমাৰ গণেশ পূজা পেণ্ডেলো ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল তথা হাৰাঘাটত নানান আপোনাৰ গছ গছনি পৰি কাৰেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি যি তাৰ সকলো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বৰ্তমান আৰু খুব এটা বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান গণেশ পূজাখনৰ কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা লৈছে গণেশ পূজাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা মানে এতিয়াতো ধৰক সময়ো কম আমি যেন তেনকৈ ছাইডতে এটা সৰুকৈ পেণ্ডেল বনাই আছোঁ তাতে পূজাটো উদযাপন কৰিম আমি সৰু সুৰাকৈ আৰু এনে বাকী ধৰক যেনেকুৱা কাৰ্যসূচী আছে একেইমতে থাকিব খালি পূজাৰ পেণ্ডেলটো নতুনকৈ সৰুকৈ বনাইছোঁ Market Modernization Improvement Program Koilamati Ahithia Longlong Eki Sompon Lakheng Korpon Nilip MSC Constituency Parlo Koilamati Kasomari PS Angkang Koilamati Abajar Along Market Ahemki Kimponjia Panlong Eki Sompon Sonsi Chitini Paikre Nerkep Arni Urmi Arni Ada Por Paiser Kep Apor Koilamati Along MMIP I Skim Pen Market Complex Ki Kim Kerang Kepang Chengji Apan Man Kedo Dr. Numol Momin DY Speaker Ele Pensi Long Eki Somkang Puajame Dengponlu Labang Swamayalong, Mukut Mohanto, Karbi Anglong Termos Council di Phulapen, Nilip BJP Mondol Meiphu Anparta Sorkari Gaubura Rongasar Lapen Kapre ke Thekitingatum Chetongdun. Labang Solong Ekisom Ahut Man Kedo Local MSC Pen Kaningje Pon ke Karbi Anglong Along BJP a Sorkar ke Surihinira Kret Roxia Ningkan Si Banglo. Lapen BJP a Sorkar Jakong Long Lok a Phi Koilamati Along ta. Thedung scheme bansi kaching thor amu thekpon longlu jaseme 10 bedded hospital KGBV arlo somar atum residential school arlong rupat high school boundary wall lapen auditorium hall anparta deikrom aroi along lapen MMIPI scheme pen market complex kuti scheme koilamati arlok along wanlu lasoki van along MSC pen jaseme man kedo Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Numol Momin DY Speaker Assam Legislative Assembly atoma pan local MSC Pobitro Rong Pipen ningak long pen kachoro alam thi Bajar Pond. এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো আমি পোৱা নাই প্ৰিলিমিনাৰী ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে মেবি আনাদাৰ 2 weeks to 15 days লাগিব এতিয়া ডায়াগ্ৰাম পাব লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিব নহ'লে আপোনালোকে আহি ধৰিব এইটো কেলে কৰিছে সেইটো কেলে কৰিছে এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকেও তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে সেইটোৰ মতে কাম কৰিছে আৰু সেইটোৰ মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় নহয় গতিকে জাষ্ট ৱেইট ফৰ 15-20 days বৰষুণৰ ছিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওৱান্স কাম আৰম্ভ হ'ব খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2,53 lakhs কিমান দিন লাগে এইটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলৈ লাগে স্কিমটো কি আছে এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ চিজনেল নাপাওঁ নামো নাজানো সেইটোৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম উইল বি পানিছড বেয়া কাম কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব সেইকাৰণে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম বিচাৰ পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে গতিকে ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত তেনেকুৱা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না নহয় চ' আই এম গিভিং ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন টু for the development of our constituency. Sir, Nilip homosity 2018-19 পৰা যে PMAYD ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই MSCৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যদি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে FIR লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed so action will be very soon কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক
will not tolerate. He will get punishment because he is depriving the poor people. দুখীয়া মানুহ কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে no performance. নংনাম কাছে থাংক্লং কার্লিটাং চন্দ্র সিং লেখে আরং চেবই টাংলো কার্লিটাং চন্দ্র সিং লেখে আমাহাংকে ঠেকলাকি জাংমি পনি ফাই থং কেব আরনি ফারো খ্রিস্টির কেবরা ক্লিকেবরা সির কেব আরনি আথাক আর নাম লাংপি আপার দেও পানি ক্লিয়ার ইংটি আরং আলংসি আমাহাং ঠেকপনলো আসার বুড়া আমেন কার্লিটাং নম্বর লেখে লাপেন আসার পি আমেন কার্লিটাং সুম্পি ইংটি পি আফিথু হানজাংলাং সো আনবাংসি লো নাংচারলি দুনসি থেডিং পনলো Pharokri sirkepra trokep aningkan malom Karbi Anglong Seva Kendra Hanjanglang so along cyclem dunbom ahut maniki singnar pi penche pachorlu aphitu irrigation department along boreng ang hoiche palong dunsi cyclem dunlu Karlitang maniki singnar pi pen asomar lake narisor lekthe indira lekthipi corona lekthipi Karlitang maluti lekthipi lapen kaku lekthipi atum henlu aphitu maniki singnar pi chewoi thu jui pen bandrete rang pi pensi chepachor thulu bandrete rang pi pen so pinso inut pitor lekthe henlu Karlitang Chondro Sing lekhe alanglike inut Karbi akhe along jutang jubat nim rokom kaching hon abang phulapen Karbi lun tomo kethek parpik abang phu iglo Karlitang Chondro Sing lekhe kesoi keret lapen lun tomo kethek ajoksi kedam tang sore hini rain koraisi aningkan Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de arni Karbi Anglong Autonomous Council pen khorsing terang award 2021 Langkung Habi Town Hall along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Nong I Pipajar Ponlo Alangli Rengtik Ahut Sitami Do Ulo Sitami Aning Kanwang Karbi Disonim So Rong Aji KYF along Cheng Buruk Kum Lieng Krong Chui Kum Deng Dong Hei Hoi Kerot Paklang Dun Verlapen Kisoy Keret Ason No Kek No Pak Pen Danglo Pardun Ron Peningkan Inkoi Sosi Jordun Dun Karlitang Chondro Sing lekhe hanjanglang so along Komola Kanto be arong along Dodun Pamisi non kido asopo akleng Noresor lekhe ahem High Mountain English High School adung head along si Chitini phai krenier kep arni ada por phai sir kebra achitim apor malom si arong chevoilo Bogijan entry tax get along anam ke supen KM Nilip MSC constituency ke parlo Bogijan entry tax get along angtan pen ke wang agari atum aphan get nang kilot anam ador ke paso aputhak cheka sai ka choklem atum Karbi Anglong Autonomous Council tax ador atengsi en ponangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council aphan ka chuning report Sonsi Chitini Phaikhori Troxiar ni Choki Hola Ahawar pen angtan adet mate UP Hyderabad lapen Andhra Pradesh along ripen Karbi Anglong district arlu chek nangke en kiwang agari ihum along pen Sika Bharat Troxian entry tax anam keso pen ke en ponda titi ajoini chek abeha ka chokle matum hangjo anpin lo Lasinon Prabjan pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen Nilip MSC Pubitra Rong piatum aphan Choning ripon alam ki non Prabjan pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen entry tax get anam ke pathik pon aron ateng pen en ponason te mesenji pusi Samson ingti lapen ari sang hwatum pen ka choning ripon Nili pen Philip Tiso Karbi Anglong News get long nil tum pharo proxy nil tum receive la hendo nal tum like tha lasi laso get long Karbi Anglong Autonomous Council pen pharo proxy to en bek nang jima dangkre ni laso banil tum phan na paching de mesenji Tela khali gari si Bharat proxy pulong ke la check card hang gari ki khum ben kan nang tum pinang ka mane non nil tum khali gari si Bharat proxy la sini tum ke baki adi mangla na ni snani live long mai Bharat proxy ador na encho Bharat proxy dor ban en lo de na en lo ta non nang phana karju klar dak phana karju bang ke khali gari si Bharat proxy nang en lo ta check card hang pe nyong si dam pulong te kan nang en lo na so oh la bang ke ho pela mang ke la pehlo che tham lo pulo tang te Mane khali gari istami Bharat proxy lo bate dapeni tum athang elle ponsnani tum so Bharat proxy pensi dam thu dang pu Tela ke wang ta Bharat proxy ke dam ta Bharat proxy pine ma olai la receive pensi Bharat proxy lo mane ni tum ki pawang khali gari wang ta Bharat proxy lo pule ko bar ta Bharat proxy lo sidame hok perla man ke ni tum la pulo ni libna thu bang ke nakpa lu chok po ke dam bang ke ni tum doar bagri si panang ko ba theman tum ke hapu na ko no pinang hapu hapu ba ni tum ke ihum pen Pharo ke thom Pharo thom Pharo thom la pen Pharo pli amuni nang lag besi ala tum nang en hede la Tela dak bang ke nang tum phan det si Bharat proxy ma man ko man sop matu ka karbar claim mane behavior paper claim no da Bharat proxy en lo Bharat proxy la city posi Karbi Anglong tum aksir tum nili CM sarfana ka chuning ri kang tum man ke along tina get si aka pregma pu ban sin li ka ju kang tu Tela bang so putha ke nang li nilip MSC pupitru rong pi phanang lang ni phanang li tum belta kiloma
Oh, sarpan mangge akacuni ri emisi sarpan nilitum nilit emisi sarpan akacuni kang tu mangalalo. Alang li prekjam alang li misa wasa kam sami alang li klempik lo nilitum akero pilo. Mos sami nilitum sitami nilitum ke behavi par ke klem benang nilitum ke party pupan nilitum pudami ke bonta nilitum behavi par choklem amunit tum han sitami manani la so get long abisinang ena bangke nang lang pidunte mesenji pusi nili tu hin pension nili parti ko piposi nili ba bugyante get long abisi mate adora akebat pen piposi enang kok piposi enma la so puthak bangke nili bangsi tanang lang pite nili tu hin penta ningarong parti ji pusi nili tu mathada Jangan tu hin pen non ke bang hilang ta lo puson khali garis tapi Bharat Roxy nang enbom puton te nang itu hin ben pilo putui ke nili tu mangke lalo Karbi Anglong tu makan silpen aron duji Arjiding thlui pen ke sodet abangphu Rup Singh terang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kerap kachoham. Nijang Karbi Anglong arlo bithung reng thama ahabar kuthipi arong jangmi tiso arong amikar Rup Singh terang Arjiding thlui pen ke su kacholong lok ajok Karbi Anglong Autonomous Council along kedo kethe keding atuma phan lapen bithung reng thama local MAC mati CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kisu apharman kerap kachoning ripon. Kedamtang arni Arjiding thlui pen sitami kisu chelang pon bomlu bon sitami kimiji angring avi pinlang labang so akisu kacholong lok pen alang litum kidok det ajok longle phelang an sitami chejor pen kisu sitami chelang pon bomlu bon sitami kisu abang kimimi det ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan nangrab dek thapusi kerap kachoning ripon dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong News Kapangsin elemen ke kucing terang là bên năng đi rom cái isoro tisoro là đặc năng đi tum cái dongka ma kapuri mate kolong alo na tum golongan awar sore na tum kolong awar tadi balik nangkap pinisi celang pon bom lo mah metang aron tensi pu celang pun min ada kan pu la daftar na celang bom lo la soal jati kok kasi nantum ayin tensi pu era belum tak pu ini sinten ini sektor India Prime Minister Narendra Modi amhangke thek arni pachet ondun si Bokolia Municipal Board pen kapang thera sai ke dengpon. India Prime Minister Narendra Modi ningkan troksike brake thom asengkan kechok amhangke thek arni pachet ondun si India adet along Suripli Sose Town Angkang along Municipal Board atumpen Town Angkang along kapang thera sai ke dengpon. Lason si Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron pen chepator pipon si Chitia Chikloni Phaikre troksi arni India Prime Minister Narendra Modi ningkan troksike brake thom asengkan kechok arni pachet ondun si Bokolia Town along kapang thera sai dengpon lu. Bangso kapang therpon along kachetong dun langpher VDC Chairman Noren Kiling, Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron, Vice Chairman Anita Soikia, Ward Commissioner Bijoy Hanse, Pranjal Sharma, Gautam Banik, Raju Terang, Maniki Lekthepi Lapen. Bangso kapang therpon asai along kachera kacheto dun Bokolia Bahoni Adorso Higher Secondary School, Bokolia Higher Secondary School Lapen. Bangso along Municipal Board along Saiki Chokomar atum cherap cheto dun si RD do Jotpen India Prime Minister Narendra Modi ningkan Sike brake thom amehangke thek ke chok arni mesen pen India along Suri Please Sosit Town Angkang along kapang therasai dengpom lu. Ini tum kacing hon India lo Pradhanmantri Narendra Modi alangli amhangke thek laso achiklo laso amhangke thek amen pensi Indian Sochata League Season 2 Lasong ding ang long Lase India long Surit li an sose tahun do Laso angbong pen ini tunda Bokolia Municipal Board ka isula Lase la surit li sose anak tahun atin kini bang ke la 7 September ani bang ke isi competition asal sutli laso asai bang ding ponyo Laso saya kita penangkap kenalo non la kimia tumham je kipacing pur bupia hormula la bangso bang kipacet hang konji phanse pini la bangso asai bang ke kedeng pom la se
nang itu macam ni long penini ini kimia tumhan matera atau macam macam tumhan kenalo ang notin setame kicepang tira sai bangke deng pondrem nangji litum ining long pense laso kang thir hormu bangke aphang po nangji lasi litum bojar long itna ma hormu long te dak tiket sa hormu go asala sa hormu project pe na fi apeket bangku plastik no jikuno hormu noy laso bangku jahat hadin bar bedet se pimi hada kewara din bangke thik pilo sarkar tu dustbin bangke use me nang use noi sedang hada cetok anglo laso hormu cuhek pe na pilo ton hola apeket sa hormu bangke ada dustbin nang se bar ko nang tu se milihin kan pachini nang pinya program nang cirat din lakeng bahoni adarso higher secondary school ada penta 70 so se an lochale somarkum banglo lapen da bukulia hat higher secondary school kan stame rasono bang kokep so se an rason student pun dakini la bangso sailong nang cirap dunglo rase alang li tuman stame li tumin pen bukulia municipal board na pen alang li la principal utul bora sarpantani tum suro parti lo lapen pini dak nang kacetong don lochale somar pantani